با نام خداوند بخشنده و مهربان. درود بینندگان عزیز. بخش نوبتی برنامه خبری پیام نیوز را آغاز می‌نماییم. در استودیو با شما شهرت رحمت الله. اینک متوجه باشید به سرخطی مهمترین خبرهای روز. ملیساҳои талбанда аз кор ронда шуданд. Зиндониёни сиёсӣ дар Тоҷикистон мавзӯъи нишасти имрӯзи Созмони амният ва ҳамкории Аврупо. Масҷидҳои Суғд барои обуна ба рӯзномаҳо намозгузоронро ба эҳсон водор месозанд. Бузургмеҳр Ёров дар як даст Қуръону дар дасти дигар Сарқонун додгоҳро тарконд. сухангӯи вазорати умури дохилаи Тоҷикистон Умарҷони Эмомалӣ ба хабарнигорон гуфт: ду милисае ки дар назди пайкараи асосгузори давлати Сомониён Исмоили Сомонӣ дар душанбе аз хабарнигори қазоқ пул талаб кардаанд, аз кор барканор гардиданд. дар пай барканории ду милиса, ки аз ифшои номаш худдорӣ шудааст, сардори шӯъбаи умури дохилаи ноҳияи Исмоили Сомонии пойтахт танбеҳ гирифтааст. рафтори шармовари милисаҳо дар ҳоле таҳқиқ гардиданд, ки журналисти қазоқ Бақиҷон Буқарбой аз аъмоли милисаҳои тоҷик навишт ва онҳоро ба гадоӣ шабоҳат дод. ин милисаҳо дар назди ҳайкали Исмоили Сомонӣ аз журналист ба баҳонаи имрӯз зодрӯз дорам пул талбидааст ва аз ин рафтори кормандони ҳифзи ҳуқуқ меҳмони пойтахти Тоҷикистон ба шок афтодааст. дар нишасти имрӯзи Созмони амният ва ҳамкории Аврупо мавзӯъи зиндониёни сиёсӣ дар Тоҷикистон баррасӣ шуд, ки дар он раиси ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон Муҳиддин Кабирӣ низ суханронӣ кард. ин нишаст, ки Муҳаммад Иқболи Ҳусайнӣ модератори он буд, 1.5 соат давом кард ва дар он ҷуз раиси ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон намояндагони созмонҳои дифоъ аз ҳуқуқи башар низ суханронӣ карданд. Tajikistan population is about 8 million and 98% of the population is 98% of population are Muslims. баъди суханронии Муҳиддин Кабирӣ байни ӯ ва ширкаткунандагони маҷлис суолу ҷавоб баргузор гардид. раиси ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон аз баргузоркунандагони ин нишаст ташаккур кард ва аз фишорҳое ки болои наздикони тазоҳуркунандагон дар кишвар сурат мегирад суҳбат кард. ӯ ҳамчунин ба фирори ҳайати ҳукумат пас аз фошкориҳои ширкаткунандагони ҷаласа ишора кард, ки баёнгари воқеии вазъи кишвар аст. матни пурраи суханронии раиси ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон ба зудӣ нашр хоҳад шуд. баъди анҷоми нишаст вохӯрии ҳайати ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон бо ҳайатҳои кишварҳо ва созмонҳо баргузор гардид, ки ҳайатҳо аз вазъи имрӯзаи Тоҷикистон суолҳои зиёде доштанд. дар вилояти Суғд аксари масоҷид дар маъракаи обуна ба нашрияҳои даврии ҷумҳурӣ фаъолтар мегарданд. гуфта мешавад, имомхатибони масҷидҳои ҷомеъ дар қатори маҷаллаи Дин ва ҷомеа, ки нашрияи Кумитаи Дин ва танзими расму оинҳои миллии кишвар аст, ба аксари рӯзномаҳои даврии сиёсӣ, ки ба ҳукумати кишвар мутааллиқ ҳастанд, обуна мешаванд. онҳо барои дарёфти маблағи зарурӣ барои обуна ба намозгузорон муроҷиат кардаанд, ки хайру эҳсон намоянд. назар ба гуфтаи имомхатиби масҷиди тақвои шаҳри Хуҷанд 1000 сомонӣ лозим будааст, ки масҷидро ба нашрияҳо обуна созанд. гуфта мешавад, мақомоти вилояти Суғд аз имомхатибони масҷидҳои қаламрав талаб намудаанд, ки дар мавсими обуна ба нашрияҳо саҳм бигиранд ва дар масҷидҳо гӯшаҳое ташкил созанд, ки намунаи нашрияҳои даврии сиёсӣ нигаҳдорӣ шаванд, то мардум хондаву аз сиёсати ҷории ҳукумат воқиф гарданд. қобили зикр аст, ки масҷидҳо на ба рӯзномаву маҷаллаҳои мустақили ҷумҳурӣ, балки ба ҳамон нашрияҳое обуна мешаванд, ки ба мақомот тааллуқ доранд ва дидгоҳи онҳоро ифода ва тарғиб менамоянд. дар маҷмаъаи савдои Садбарги шаҳри Душанбе кормандони мақомоти интизомӣ тамоми занону духтароне, ки дар сар рӯймол ё сатр доштанд, боздошт намуда бо худ бурданд. ҳини боздошт кормандони мақомоти интизомӣ бо суханҳои қабеҳу дағал чандин занону духтаронро бо зурӣ рӯймолашонро аз сарашон гирифтанд. дар ин бора як хонандаи паёмнет тавассути барномаи имо хабар дод. ман як духтари истиқоматкунандаи шаҳри ваҳдат мебошам. барои харидории баъзе лавозимоти дузандагӣ ба Садбарг омадам. ҳамин ҳол кормандони мақомоти интизомӣ бо чандин занону духтарон кашмакаш доштанд. маро низ боздошт намуда чанг ба рӯймолам заданд.
داد و فریاد کردم و گفتم که آخر بیبی‌های ما رویمال و ستر می‌پوشیدند. شما انصاف دارید یا نه؟ وقتی که دیدن که مردم در اطراف من جمع میشوند مرا رها کردند. مورد به ذکر است که بازداشت زنان حجاب‌پوش در تاجیکستان تجربه نو نبوده. این عمل ننگین از جانب مقامات‌های انتظامی و امنیتی بار چندم است تکرار می‌شود. بزرگمهر یارов وکیل دفاع مشهور تاجیک پس از چند مرتبه تأخیر بالاخره دیروز سخن انتهاییش در دادگاه را ارائه کرد. او که در یک دست قرآن و در دست دیگر سرقانون داشت آنقدر آشکارگویی کرد که فیغان دادرس و دادستان برآمد. بزرگمهر باید سخن آخرش را روز 20 سپتامبر ارائه میکرد ولی آن را با هر بهانه به قفا میپرتافتند و بالاخره تحت فشار سازمان‌های دفاع از حقوق انسان و کشورهای غربی مجبور شدند آن را بشنوند. ولی باز هم با بهانه جای نیست روزنامه‌نگاران و مدافعان را به آن راه ندادند. بزرگمهر دادرس و دادستان را به ندانستن قانون و ناعدالتی گناهکار کرد و گفت که سال 37 هم شیرینشاه شاه تیمور و نصرت الله مخصوم را همین گونه بیسوادان ناعادلانه حکم کرده بودند. بزرگمهر گفت هیچ یک از عیب‌هایی که به او نسبت داده اند ثابت نشده است. او با آوردن دلیل‌ها از قرآن کریم و سرقانون کشور ناعدالتی دادگاه و دادستانی را در حقش ثابت کرد. دادرس و دادستان چند بار خواستند به او اعتراض کنند اما بزرگمهر با ثابت کردن گفته‌هایش آنها را مجبور به ساکت شدن کرد. شکلی پررأی برآمد یارov و بحث‌های او با دادستان و دادرس را در سامانه پیامنت بخوانید. بینندگان عزیز، اینجا به پایان برنامه خبری پیام نیوز رسیدیم. برایتان خبرهای خوش و سرور زندگی را تمنا می‌نماییم. تا بخش نوبتی خدا حافظ.